Diba? Mo dia kang perang lah mo. Among perang lo mabiang dia kang perang lo. Ya, kena ya. Ngomprang lo mau ngomprang. Mana pun ngomprang lo mau ngomprang lo. Angke pak ai. Masalah ngompang gentra boy mo manum. Belum. Masyarakat dek takut, anak pun takut dah. Boleh takkan kali malai lain nak tabang nanti. Sana je pokok dia MPTT hari lawan. Kalau kamu kerjakan dia, nanti jaga hati nang itu, boleh. Okey. Pokok dia MPTT hari lawan. Dia makin lengyo makin nyelak Nyelak bulan-bulan utin. Walaupun dah habis pokoknya MPTT hari lawan. Betul. Ntar bergambar orangnya dengan perhatian deh. Lawan. Ketuk lawan ketuk je bang. Nah, ni lawan. Lawan mob lentung. Tu benteng ni kan betul mob nak tu. Hana mob. Mob apa mati.
Kau nanti macam buka peniu hanita rajilakan le. Memang antara abdia onyo pas vraiment onyo ana cerita anak raya banyo jumpa bubut kalau ndak tu tiadin kalau bertuh ada ni abdia suak setia ni dia abdia di kawasan suak setia Kau mesti kotak di sini ya. Ini sih. Ali Masadi nya posisi di kampung di daerah Abdia Melampidi Kecamatan Suak Setia Rambung. Betul ban motor hanya tengah depo polisi minum. Asal primo bakal lepai. Betul ban motor. Lanjut, diumum di Bandung bagi manusia santri maupun masyarakat. Biarpun memang awaknya memang kandidat ke desanya tidak mahu memang awak MPDT lewat di muka acara di dalam belajar. Betul. Kepada Bapak Polisi sudah membantu biarpun memang orang itu ada menahan di sana. Kami tetap bersiaga untuk menjaga tidak lewat orang MPDT. Tolong kita berjalan bila betul.